rated player muri Real Madrid watwaye ibikombe byinshi 28 hakurikiraho Daniel Carvajal amaze kugira 27 Nacho 26 Karim Benzema 25 Marcelo 25 abo ni bakinyi batanu batwaye ibihembo umuntu azamucore Carvajal kuko mwaka utashaka kuzaba hari wenda atwaye ibindi bibiri Modric ku bikombe 28 harimo Champions League esheshatu ni igitangaza yatwaye 2014 niwe ateye ya corner Ramos yahise atsinda n'umutikwe bishyura Atletico Madrid ku munota 93 anaba no muri za zindi eshatu bahise batwara nyuma guhera 2016 kugeza 2018 harimo na 2018 ageza Croatia kuri finale y'ikisi birangira hawe na Ballon d'Or cyangwa bavuga ko bibye Cristiano ariko Modric nawe yaragize saison nziza batwaye La Liga batwara Champions League anagera kuri finale ya Coupe du Monde umva nabyo ni ibintu bikomeye yatwaye na Ballon d'Or abantu babyibuka urumva yarageje ntuza Champions League nyicyo gihe nyuma muribuka ko ari nanone Ronaldo amaze kugenda hari indi Champions League Benzema bayesheje atwara Ballon d'Or batsinda Liverpool yego muribuka ko nanone hari indi Vinicius ejo bundi aherutse kubahesha nawe ameze neza batsinda Dortmund atwaye Champions League esheshatu bro arusha Champions League Real Madrid mwamuyumva Real Madrid harya Barcelona Cristiano tuneshana eshanu izifite esheshatu hanze ari Liverpool ifite eshanu nayo Liverpool AC Milan ejo bundi AC Milan ni 7 Liverpool ko hanze yaragize ya gatandatu Liverpool rero ufite gutwara Champions League ya India batsinda Spurs yari ya gatandatu ni ya gatandatu ifite 7 Liverpool ikagira esheshatu Barcelona ashobora ko ariko Barcelona Modric ari Champions League ariko munyemwumva Real Madrid Luka Modric aba yaratwaye Ballon d'Or Karim Benzema agatwara Ballon d'Or Cristiano Ronaldo agatwara Ballon d'Or erega na Vini barayitwaye na Vinicius yabaye Liverpool best player Barcelona so Modric arusha Barca Ballon d'Or nako Champions League hanyuma yitwa Rafinha Mr Drips pressure nyinshi cyane haircut yongera amasezerano mu ikipe ya FC Barcelona kugera 2028 umwe mu bakinnyi barimo barahatanira Ballon d'Or uyu mwaka reka dusobanurira abantu ubundi uko ibintu bya Rafinha biteye babyumve neza Rafinha yarafite amasezerano asoza 2027 yego none Barca irareba iravuga iti kugira ngo tubone uburyo bwiza bwo kumugumana kandi tunamushimire saison nziza yagize reka tumwongera amasezerano agera 2028 bongereye umwaka umwe ariko umwaka umwe wongereye no kugira ngo kontra yarari kugenderaho yo kuzageza 2027 babone uko bamukorera top up kuri salaire yego mu yandi magambo reka tubisobanure gutya reka tuvuge nkaho mfite kontra na RBA izageza 2027 wenda tuvuga urugero RBA wenda ikabemba 1500 n'urugero noneho ikavuga atari ko wenda turashaka wenda kukongera kujya 2028 ariko kugira ngo tubone ukuntu tugwa amafaranga reka duhita tuvuga ko uyu mwaka twongera ugeze 2028 uyu munsi twakongera 2025 uzatangira wenda guhembwa 700 yego sinzi nabisobanutse nuko ngo umushahara wahembwaga urawuvaho tukongerera umushahara ariko turabikora tubishingiye kuko twakoze contract extension yego nango hari icyo watwemereye cyo kongera umwaka w'amasezerano uwo mwaka waduhaye wo kuduha service natwe biradufasha kukongerera umushahara uri butangire guhembwa with immediate effect ako kanya yego ako kanya nyine wemeye gusinya amasezerano icyo kirasobanutse kuki rero bahisemo kubikora mwese murabizi ko uyu mwaka yagize uruhare rw'ibitego 34 na assist 25 cyane uruhare rw'ibitego 59 mu mikino 56 bivuga ngo ibitego yagizemo uruhare utangije ibitego na assist biraruta imikino yakini yagize uruhare mu bitego 59 yakiri imikino 56 hanyuma batwara La Liga batwara Copa del Rey batwara na Super Coupe ya Espagne cyane cyane Real yarahazahariye cyane uyu mukinnyi wageze muri ikipe ya 2022 avuye mu ikipe ya Leeds aguzwe miliyoni 55 yarastragorinze ku rwego rwo hejuru ku buryo nk'umwaka wabanjirije uyu sezishize yakinnye match 17 gusa abanjemo hatoza Xavi ku buryo haje n'amakuru yavugaga yuko agiye gusohoka muri Barcelona akajya muri Saudi Arabia ariko umutoza ya Leeds yarimo ba Calvin Phillips waragiye cyari namanutse rwose bavamo yesi manuka Rafinha yavuyemo se yigumisha mu cyiciro cya mbere ukazenguruka ari gukambakamba mu kibuga cyose yigumisha mu cyiciro cya mbere kumanuka nyuma umutoza rero Hans Flick aza icyabaye ngo yaramuhamagaye aramwe ati ngwino tuganire
turebe icyo twakora. Aramubwira ati ngewe ndashaka gukora ibyo bita tactical tricks, ndashaka guhindura uburyo mwakinaga, nkaguha inshingano nshya, hanyuma uzaba uri umukinnyi ngenderwaho mu ikipe yanjye. Uti babyumvikanye gute rero? Yaramwita icyo ndi bugusabe, wowe urabizi ko ukunda gukina ku ruhande akenshi rw'iburyo kuko akinisha imoso, yego, ariko ndashaka ko uguma ku ruhande rw'ibumoso kuko na Lamine Yamal akinisha imoso, niwe ugomba kuhatakira ku ruhande rw'iburyo. Aramubwira atariko ndaguha freedom muri kwa guhindura amataktike y'uburyo bakinaga. Wowe wari umukinnyi ukunda ko bagushyirira baro muri espace vide, ukiruka ugenda ujya gutsinda. Ntabwo nshaka uzajya uhagarara hariya ku mirongo barenguriraho mutegereje ko gucomekera passe wiruke. Ndaguha freedom yo kuzajya ukora icyo bita kugarukamo hagati, no kuvuga ngo uzajya ukina ku ruhande rw'ibumoso ariko wemerewe kugarukamo hagati, aho gukora icyo bita ngo ni nyine kuba umukinnyi w'umuwinga uheze uruhande. Impamvu bitamukundiraga gukina ngo performing neza, Barca muzi ko ikina tiki-taka, ntabwo ikina long balls. We rero bashaka ko mucomekera akiruka. Barca yo igira patience muri build up yayo, barapasanya gahoro gahoro bagenda bapasanya kugera ku izamu. Yaramubwiye ati ngiye kugushyira ahantu muri shooting position nziza. Shooting position yavugaga ni iyi, yaramubwiye ati ngiye kuguha ikitwa hybrid role, ibyo navugaga, aho kugira ngo staying wide uheze uruhande, uzajya ahubwo wiruka ugarukamo hagati mu kibuga. Uko kugaruka hagati mu kibuga yamubwiye niki? Yaramubwiye ati umuntu yitwa Lewandowski urabona ko amaze gukura, nta gifite gukora cyane bihagije. Lewandowski aba yebereye muri box cyane, ameze nk'um box poacher. Wowe jya umuvinga inside hagati mu kibuga, use n'ukina nk'icumi, uze mu bitugu bya Robert Lewandowski kwa kundi Lamine Yamal ari kuderanja abakinnyi ku ruhande rw'iburyo, namara kubera imina barazajya yigarura aho uri. Aho niho bita muri shooting position. Inyuma ni muri dangerous shooting position, ni inyuma neza y'aba defenseur central ba adversaire, kuko bari kumwe na Lewandowski uzajya uri free uhita ushota mwiza. Byaramufashije nawe aba umukinnyi mwiza, aragenda akora imyitozo ku giti cye, bibasha rero kumushyira ku rwego rwiza. Uyu munsi wa none akaba ari mu contender ba Ballon d'Or. Ntabwo dufashe umwanya uhagije wo kuganira ku banominizi ba Rwanda Premier League, tuzabaganiraho ku munsi w'ejo mu rubuga rw'imikino mu buryo burambuye, tuzaba dufite umwanya uhagije. Ahubwo uyu munsi turara tumenye champion w'Ubutaliyani, nicyo kintu kiremereye cyane tugomba gusorezaho. Haraza kuba imikino ibiri, ikipe ya Inter de Milan ndetse na Napoli. Como 19:07 ya Cesc Fabregas na Inter bakina saa 3:45, mu gihe Napoli na Cagliari nabo bakina kuri iyo saha kugira ngo bamenye ninde champion. Napoli 79, Inter 78. Birakomeye ariko nyine oya ntabwo banganya. Napoli irarusha inota rimwe Inter de Milan. Niyo mpamvu umutoza Antonio Conte bavuga ko ari ufite amahirwe kubera ko we abifite control, biramusaba gutsinda match afite na Cagliari mu rugo agatwara igikombe. Bitandukanye n'ibya Inter, niyo yatsinda ubwo yaza gutegereza ko wenda ikipe ya Inter ya Napoli yaba nayo yatakaje wenda yanganyije. Birakomeye cyane kubera ko bakoze amakosa muri weekend. Amahirwe menshi ni kuri Inter de Milan, bombi baranganyije. Ni kuri Inter de Milan amahirwe menshi kuri Inter de Milan gutakaza igikombe. Napoli ahubwo ni amahirwe yo gutwara igikombe. Reka dutumike tuze dusoza urubuga rw'imikino rwa show kuri uyu munsi.